Yaudavaya mapulat na makatina na sudebat. Saka tutsua kajam naman na orja sopi na kainua semas imazai tua kulintua tevril. Imazai tua sepatah sulatan, imazai tua pito akaran, patu 5 sulatan, patu 10 akaran. 哥林多后书4章7节到5章10节。Aichua nama sampazangara sauzayan. Pinitara titua maro dirunga tiamen. Tua sika makalangan nuazwa na penaramo pitfur. Tu na kemasi tua cemas. Tu inika na kemasi tanuamen. Pasarapai namen kemasi tua nuazuanga. Lakwa nekano nia sika rengerengzan. Matu nekano urinya pakazwanan. Dakwa ini kamena maetsengangata. Pasaraparapai namen. Dakwa ini kamena siveris. Ipuan namen. Dakwa ini kamena maurip. Marunya pinkinin sawan nga pinasaya ni Yesu. Tua sika mapatsunan uta nuazua nasi ni Yesu pituania ina cawan. Aichua balaluta namen uri papatsai namen paraurot masati Yesu. Tua sika mapatsunan nazua nasi ni Yesu pitua uri matsai anya kina cawan. Namanya tua zua nya sipatsai. Lakwa mabanano sikavalualut. Mayatu suazwa vincikani toa sisyu. Namasaro angaken mabanaku si aivivu inaya. Au tiamen mamawania sarwan. Saka namasarwamen. Mabanania si aivivu wuta. Ayatoa kemelangamen tu uri papa valuten namen paki saselang te Yesu nuata semasa na papa valu tua marereng ati Yesu sana paki saselangi ta nuamen ta numun pasa te ayau te maju. Aichua penolat masano mangwaan sakamaya. Au aichu mavana sika meturuan anan noa pinaseling caw-caw tua na pakisumali paseling noa semas. Saka mavana sika pazulungan noa revan nia maju sa samparawasi tua semas. Manasika ini kamena nama surah mangata. Kumali malekuya-kuya saca kina sawan-sawan ni bababan. Mewakwan tua adavanga aca kini meneman i caraj. Aicu ata sesebut-sebungan ata siserapai paramu. Ini ka uri sekiamau tua za uri ca gogoven na ta parawa sanan pararaut anga rigu. Ini kamena semampazangan tua za mapatsutsuna nemanga. Mavana zwa ini ka mapatsutsuna nia sampazangaren. Ayatwa azwa mapatsutsum paramu sakamaya. Lakwa azwa ini ka mapatsutsun pate mamiring. Pai kemalangitin tu kumali marvu laca kakaizwanan ai kasawan. Amaro tinapavananga. Izwa pinadire no semasa uri ca kakaizwanan. Mavana zwa ini ka arinima senseng ai tarivava wa uma. Ming sensik etin tutsu. Sate ka puzanga-zanga retua semazwa tua ta uma anak kemasi tarivava. Maro kemavanga. No kemavanga itin tua zwa inyanga ka tena namarivunai. Pai tutsu ai tara janan itin tu sa ta tapau ming sensi kecin
maro ineze janga tuata sadirungan aichu inika manuta salingan tu semukava mavana ta salingan tua kemava tua zwa na kemasi cari vavau no mea tua zwa azwa uri matsa yang atan ki walu tanga semas ana padire pas jalep ta nuitin taichu ana mea tutsu auri mapavarit au pakizangan itin no semas tua vavak ni maju tu uri sipkulangan tu sini pusaru manasika na pupisuranya kini meneman para orang au kemelangamen uta tu tutsu ikatsawana namen ana kipuki na cawan na sajanan amen tua pinadere no malareng uma ayatwa anya valuta masanya sarwan ini ka masanya pinatsunan au na pupisuranya kini meneman au tanangwa anya wekan ai katsawana kina cawan sana kita berletua malareng ayaman nuka imazana namen I katsawan nuka na wekangamen sema cari vavau anya sinam pajangar mavana karvain amen no malairai ayatwa aichua titen mapulat taratina malingdil I te ayau te kiri situ sate papa penepeneti sa kiraingan tua tara ta kinudakudan ni katsawan atara macidi-cidilan nangwa nakuya benaret aicu kainwa cemas satu suaka jam-jaman sini pupatarwan tanitin拥有属灵宝物的瓦器 namasang pajangara sauzayan pinitari jetua maru dirung tiamen tua sika makelangan mazwa na penaramu pisur tu na kemasi tua semas ayaya pasemarau janjin tua iswa sini pupatarwan tanutin sa aichoti paulo papauringo tanutin aiswa ta sisubungan na ta sisalapaya paramu ini ka uri sekiama otoza uri ta gagawan na ta parawat sana na paroro ta nga arigu sinaya pasemarau ta paralui janjin papauringo tanutin sa aichwa ta mapatsusun tayawa nemanga paramu awai chwa ini kama patutsun pati mamiri saka cikin nama pulat na kwani katina kinina mentayau ini kama na sama pazanga reto azwa mapatsutsuna nemanga mavana zwa ini ka mapatsutsuna sampazangaren ayatwa azwa mapatutsun paramu sakamaya lakwa azwa ini ka mapatutsun pati mamiri sa kumali marevu lata kakaizwanan ni katsawan amaro tinapavanga izwa pinadere no atsema urita kakaizwanan mavana zwa inika rinima amasensen itarivava wa uma ayaya pasamara tentina parorotangan itarivava wa ta uma saka aiswati paulo tayau 提醒我们保林讲律进家要，当我们面对外在环境的逼迫与内在压力的窘境时，都要有勇气，凭信心依靠那用光照亮我们内心的上帝。它能让我们这脆弱卑微的瓦器，在面临外在各种困难的时候，不至于被压碎；在面对内在各种疑虑时，不因此绝望。在面对许多仇敌的时候，会有朋友相助；在似乎被打倒时，不会一蹶不振。Pasarapai naman na kamasi toa no azwanga
lakwa nekano nya sika rengrengzan matu nekano urinya pakazwanan lakwa ini kamena maetsenga ngata ayaya pasamarau tanutin saka aichua什么要讲什么上帝要使耶稣的生命在我们身上彰显出来，让上帝的恩典临到更多人，因而使上帝的名得荣耀呀。那是那么是如啊，多讲kinilangan多讲什么sini pas ke ala kaitan ati Yesus Kristo masanta pasari-sari tayo sa masay sa walud saka pasamaramaro tanuti na masizwa to pinatsayan Yesu tayo orina makachina papuwalu tayo to ta kinekatsawan to ta kinanijilan saka na makachina na meotan na marka zuman sasawan anagamaugaw to na paksumalia migumi saka na makana papurigu tinto ta semas saka aichi mazai jai木安德烈所说的例子提醒我们玛雅萨什么那个亚端伊说在nama pazangara sauzayan di Yesu pasamaraw tianutin to ori nama kaya tinana pupisur ori nama kaya tinana mitai tekwan tayaw 反承认自己一无所有，不过是瓦器，将被属灵的宝物充满，因为自甘卑微的必升为高。au timanga anami bababan ki palitekui nanga au ana mitetekuan ki palebababin anga aya pasamaro tianutin sakala tina puringari autu soka zaman-zaman asini pajaje katajunya nama polat sakatu soka zaman-zaman asini pakini mana tianutin tayau 我曾经觉得自己的生命就像瓦器非常脆弱吗？上帝如何在我身上彰显他的属灵能力呢？现在将军都是个zaman-zaman la Cina nak igalo akino minta yau nasa mentin to ata ai chocha kini kasawan tayau nuna paru tetin akina komoda 我们怎么样上帝如何在我身上彰显他的属灵能力呢？ayah ya pasamarau la Cina na igalo akino nam ayah kana pasamarau saka kainuri Rukiliwakan nanya cemas sukelangan na parutama na pauri lakwa marava metianusung selain su na pusara tuanamen tuanya parutan saka supinawamen tua mawaan amasitwa tua baba ka pisur uri nama kaya nama sitwa tua chuana kineka sawana chuanya nasi apa purigu tianusuna nia cemas lasu sini papupi-supi suramen ori nama mana anak kemasaruan tianusun ori nama nama siswa to pisur asu sini pagogau ori nama mana na pasasilungangwa to ichuanya kina kumdani ka sawan saka nama mana tamakaya imazai to nya parutan ya kana ki aung saka mali-mali Mali-mali ku inuri pakatasungadan di Yesus Kristo. Amen. Mali-mali itu so kadam-daman na makajana misasalang sumupo kilaro ito akay no sumat. Masarokan tara kamalang atin tu so kadam-daman tu sinanamaya tu so kadam-daman ta kinituro na tapasuni sa charanda ya gamalo. Sano izo ini kana malungwa ako sini everyone laman na paze kata nga mapolat mali-mali na kinanasuriwa tu so takay na dawan taja pingan